أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبدي أخون أول من سلسلة علوم القرآن من ما قالوا موضوع درسهم وهكذا كم جندني كم هفتا إجبس أنغار دوه ري مغرب نماذ فوقا نمسكتوغا كيرت قرآنا قلوم هوري يكيكي علم تكا بهيغدو أقول من فائتوي ريتاوغا وهكذا كم أسفا واني وحي نوتا الله سبحانه وتعالى إلهوغ نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا باوا لبي كيرت كلام فلا أدي ما نبي صلى الله عليه وسلم سنة gotuga mihi mene wahita Allah subhanahu wa ta'ala hadratun asfawa wahi basfota ke kama meduga shakku ufadda nota shubha ufadduma masakke pura farayto ge bay shubhataka adi eya deifawa ilmi raddu tawge wa komegas agun puri rega dannawa fawane इस्लाम दीन अकुरवे एम्मे बड़ो हंगुरामा अमाज़वानी एदीनोगे मैगंडो दे मस्तर कम गावा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के वही कम गावा कीरित कुराना अदमा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत मी दे मस्तर दोगु कुरोंगे इस्लाम दीन दोगु कुरेउमे एये इस्लाम दीन फुहेदो मट्टका नोता एदीना मदुगा शक्कु फेदो मट्टका बेनुवा बाइगे एम्मे बड़ो मुहिम मुकामे कमुगा वेगेंदा एम्बीमा कुरिगा सावंदन ने फदा एम्मे फरता मदोह फशिगे मक्का गे मुश्रिकुंगे जमानु फशिगे मेदा हमें बस मी मसक्कत की केंडी नेरली कुरेमु अन्ना मसक्कते मक्का गे मुश्रिकुन्ना अदि मदीना गा ए रुलमुंदे यहूदीना नसाराना अदि मदीना गा फारुगे दिया मुनाफिकुंगे सुन्नतुगे मतीग एमी होंगे उसूल तोगे मतीगा मियदुस मसके कुरमुंदा मियों दुनिया कंकोल तोगा एता बिलियन रुफिया फैसा हरदको एता मिलियन मीहुन्ने एकमुगे तेरेगा हरके तेरिवमु दे मेरे अगुन में मिफशनी मक्की अदि मदनी सूरे देनेगा तुमुगे बैगा नोता एकमुगे मुहिम मुकमा बेहेगुतु अदे मक्की सूरता मदनी सूरन इलुम्बरिन वकी कुरफं मसके कुरफा फवे अबदवस इंसानों के तेरेगा अबान होंगे काबा फैन के आसारुता नोता अबान हो काबा फैन दूको फावा एकी हंदान तका एकंकमा बुरुमुरि कंकमा की एई आकुरमु दमहट्टमु गेद्दा एच इस्लामी उम्मत की इल्मी उम्मत अदि सनदु के मच्चा बिना वेगेंबा इन बुरिया उम्मत का खिलाफु इस्लाम दीनुगा ವಾಹಕೆ ನಕುಲುವಿಗಿನ್ ಅನ್ನಕಮ ವಾನಮ ಎ ವಾಹಕಾಗೆ ಅಸ್ಲು ಸನದು
nuwata e wahaka naqulwegen agoy fayfuttakum algol menna hoda nobelene evs wahake nonna ehwima ei tuntummatin dekewe wahake nuwata yola yoleya dakka ule wahakata kennu mi ummatuge ilum berige bora masakke kulum mi ummatuge shariye algol menna hame bes for ko devumoga ebe furunge bora masakkatum algol menna yakin kama kashawar kama akuga e shariyatuga hifevene gota algol menna hame for ko defawa dine ehkam kirit qur'anuga bawale fama ayat tawge beru fusuge maneya ballawa lavwa hukume kandaluge badaluga algol menge mi ummatuge ilumbel ege emme is puri boshita ki matweri sahabi e foga ebe kanunge akul macha tarbiyatu gendiya tabi bekanu adham ehme taba tabi mi ummat migotuge matiga algun menna hamya ilum for ko demga masai purwa fani kirit qur'anuge ayat kamavanama kurindenne gotam e ayat ke beru fusuge mana algun menna bayan ko demge badaluga e ayat bawale vuno tani bawale vuno hinde bawale vuno bay ni huriha wahakatake ebe kadum wani nakul purwa sababaki kirit qur'anuge ayate nuwata mukhatab kurebe mukhatabege sababu e mukhatab kurebe baegge sababu e mukhatab kurebe tanegge sababu nuwata wagutege sababu ege hukum denegatuma furihama baru nuwata ihiterika libigin danati ehbima kirit qur'anuge humme ayataki e ayate bawale vuno tanaka meduga e ayate bawale vuno sababa meduga e aye bawale vuno wagutaka meduga mi ummatuge ilumberin hoda bahus kurava adi ekumuge macha bina kuravagin ayatuge mana kurava fawa ayatak embima fahum mufedigin anna bayaku timatimamen ge hama nafsa egota hitak geriha wahake dakkagen mi diinuge hagigen ulwala nuwata mi diina meduga kudamis baheb bunan pura masakkataki mi din danna bayaku nuwata mi diinuge ilmu hoda bayaku evve zamaneka gudagen dane sihigen dane kankamennu evure ma thabitu gotegga Allah subhanahu wa ta'ala ge din mi bani algon menna hameya for kodde egemme bodu heki lobati akhunne telephone oliwadaga nuwane fadan saada sateka etan ahare fahanala dirus midinuge aslam olum arane badal annane hagigi geldige dane ebbe sobe medure fa nuwaka adawun bidin nabi qabaduge emme warugada em manhajaki matir sahabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ge basfur ekade irfanu ge manhajuge matiga algon menge ilum mere bekadum hingawa wadaginde ekade irfanu widanwani wallahi alladhi la ilaha ghayru ilahu fiyawa hakugotuga adukombebe ehem ilaha kunuwa Allah gandebba widaluwame ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت الله تعالى فتوغا سورة باوا لفي نوي سورة باوا لفني كنت نجا كنت من كليغفانا إنجي ودان غنوا ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت timan kale gfana Allah Taala ge fotoga ayate nuye e ay bawale funi kunkamaka kumbeka behe gotum kan nota kon tanigga kan timan kale gfana engi wada no ganna
efo vidalwani walau a'lam anna ahadan a'lamu minni bikitabillah tablughuhu al-ibl la raqibtu ilayhi timan kale ifana engi wada gannawanama Allah subhanahu wa ta'ala ge fotoge ilma behe gotum nuwata e fota behe gotum timan kale ifana vure bodan enge mihaku duniye ga tanigga hurika timan kale ifana engi wada gannawanama adi jamaluge matiga ehsabaka wasulu wenama timan kale ifano etanaka daturu qurba wada gennevima maneki ebe kanum wahafu dakom gendawani hawa nafsa igotakannu engi tibbawa tasawwaru kama akuba emi malubata khunne Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas Abdullah bin Umar fada bekalaku kirit Qur'anuge miveni ayatige mafhumaki nuwata maneki nuwata muradaki nuwata tafsiraki mikamuga vidanu chikama vanama e vidanu waniki ebekanuge hawa nafsa igotakannu emmema fahum anna mihaka kum rijalun wa nahnu rijal timam min ismihunne ay ismihunne ebes insanunne timam ismi insanunne bune ebe bekanuge bas bolana jahanumaki amilla nafsa pura malamat ehni ebe kanunaki mi ayata baawale fumun diiruga e ayata ebe kalege mancha baawale funu matwe nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge suhbatuga ekale fanuge arihuga e maqamuga etanuga haziru e tibbi bekal ebe kanunna ege mana emme rangala engi wada gannawan ehkamu kunagun denne fada mi manhajuge matiga mi Vishnu fuluge matiga mi ummatge ilumberi kirit Qur'anuge ayata mana koravam masake koravamu gendawa afwani natija ka begendani ummatuga wani dirasa kuraifa hodifa bahus kuraifa muhimmu kamaki kirit Qur'anuge ayata mihunnaniki emmeerumakum en uslubakum eggotakannu makkaga duta makki dawruga baamale kuno ayataka madani dawruge ayatawge uslub tawga bodagi tafaqataken hure ehni dawwatu deve maqama dawwatu deve zamana dawwatu deve tana dawwatu deve niyuge halata riya hure fawati ehmbima niyadus algon menna beenu jehe kirit Qur'anuge eveni ayate miveni ayate baawale funi konduwasware gato kontane gato muhatabbe funi kumbe gato bala deleganna ebay geteriyan algon men nikume da'watu dinu mattaka makkage mushrikun tibi halatuga tibi bayaka da'watu dinu muga makki surattoge uslubu waral muhimmu hame gota madani dawruge hukum taka adi engi untaka nahi tawge maccan algon men nazar hingala ei iman kamuga furifawa mujtamaka emme munasabu wane goitta emmema ta abadume mi ummatuga mi ilumumi diri hunnechi evves irega fattawga liyegi hama ikani ei gandu kuraifawa eche gotuga atumuga badaluga abadus kiyawa ugeni denegane mige ilma maalumatu mejehani aro kokkotibe ta abadume kaza kokkotibe emima kirit Qur'anan algon me balala irga khasa gotinga makki ayatoga fenna kankan kurin algon denne fada madani ayatoga nufenda hame fada madani ayatoga fenna kankan makki ayatoga nufenida misalaka algon demme ishara konde gota bay hukum taka engewon taka haddu taka kankan baawale bigel bidani iman kamuge ahulorege bacca iman kam furihamawe ebayki kiyaman terikan ebayki faratum fenna hisaba iman terikamuga deifama mujtama taka nota efada bayge tere eya khilafa budan alkom kuruma rabuyuma zine kuruma fafatakan aragat muge ಆದೇಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಬೋಡುವೆ ಎಬೈಗೆ ಮುಳೆ ಮುಜ್ತಮೋ ಎಗೊತೆಗೆ ಮತೀಗ ಎಕುಲೈಫಾ ಒನ್ನ ನುವತ
ekati gandaka ehem onna mujtama'i geteriya ahkamta wagutum waguta baawade begen diumaki ilahi hikmata isburukam tibefuna iwada gannawan makkage mushrikunge halaki algon menna siratum ingemu gosfa wane fada qiyamat dos dogukurum dunya matiga ekamege badalu libigane me kotaka komme miha kos libiganna mondiu hame gota warugada miha ei kuriha kamege habbu veri farakamuga veganegi ule mondia duwastaki ehembegin ebani hunna man nabiyya sallallahu alaihi wasallam wadakum Allah subhanahu wa ta'ala ge mi ayat takiyawadi qiyamat doge wahakaya adi alum diruvvene wahakaya mikankan bayan koddevima ebani hunga jawabi kamuga vegendani aida mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun timammen marwegen diu mafuga timammen veyyabbe kashi furenigen diu mafuga anikkan mustimammen dirigen annana hiji e shakkuge matiga e shubhage matiga nota inkar kurunge matiga tibi bayaka mukhatab kurave goy mulin tafatu wane iman kamuge ahulwerilla ebami hum bunamundani ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا تمام من نموتي هم إكني مي دنيا بي حياة إكني بتاعنا تمام من ديري تمام من مروة جندانة تمام من فناكورا مندا إتشكي زمانة نوتا دوستا هم بفدا حالة إجا تبي بيكا الله سبحانه وتعالى مخاطب كورفو مغا إله سبحانه وتعالى جنما فاوني baawade funo ayattoga kur hujje gaim kurfumuga warugada basfut hemima agun menna fennan ilum men kanda alwa fawa bay sifatawge terega gidaluwe makki ayattoge sifatawge terega ayat kurwane agun menna mifenna ammu gotika kuru ayata mifenna misaka amma foto dina surata awgon menna hama eya jege nawawi sona foto ge surata ayata kuru ko mukhatab quraifa arai bahuge adaya khilafu ijaz mota arai bahuge bas mushun terikaman nukuladana ma fada ibaratakum bawade famira ayata ki makka ge mushrikuna edwasoro mukhatab quro mundiya ayata ehm Allah subhanahu wa ta'ala e ayatoga angava engevumuge warugada kama hujje warugada kan algon menna fenigendana misalaka baqara surah fada surah tauga ahkam taka behe gotun tafsir qurba fawa wa hakfurtaka khilaf ehm algon koridan ne fada mujtamai iman kamuge macam aw mafuga din ibani hunna ya ayyuhalladhina amanu e iman vete mistakunne gowale hunima ibn mas'ud radiyallahu anhu widar fa wa fadan ya ayyuhalladhina amanu Allah ta'ala ge fotoga nida ibe bijjenama e iman kam ge ahul weriya etiba kanuna faraveri kama akuga e nidaya aduwahash e iggotakum wiya tibaya onna amurfule nuwata tibage macam mana kurave kamenge khabare nuwata tibaya debbe irshade ema iman kam ga hudwerina ammu gotega Allah subhanahu wa ta'ala mukhatab qurba fawani e iman be jemisto kun ehmima madani surat tawga algon menna fennani ammu gotega mi nidage baspuluga ya ayyuhalladhina amanu ekamaku makki surat tawga ammukum algon menna fennani ya ayyuhan nas e mistakunne mifada tafaatake ilumberin vidalawam abudu skendawa ehnames agun midenne vi komme nukutaaki hama emme fahu bahen manaki ya ayyuhalladhina amanu onna komme surataki ei madani suratekama ekkon algon menna kande nele hame egota ya ayyuhan nas onna komme surataki ei makki suratekama algon men
kande nala ehna mas am gotega ekam onnogai munave gotum baqara sura fiyawa eh komme suratega ya ayuhan nas as for jekam wana ma ei makki surat labati akhunne aundu kori ishara kolli nukutaya ekuga akun mengi ilum verim bani warak bodu ahammiyate warak bodu inayate kame devawa makki surat ki kobato madani surat ki kobato adi kibegento algon men bikan denegal nambi bikan kada alambi bayan kuravawa ekama muhanu bura masakketta ke kuravawa ehme ma ilum verim kuravawa wa tafato masakke porta terega kiritu qur'anuge surattan ekannennu kiritu qur'anuge komme ayata kameluga ebe kadum wani poddawa wa fudakkawa komme ayata kabelu komme ayate bakin mi ayate bawade funi kontanega kongerega kombe keterega mukhatab kurawuni kombe yakato kon zamane kato ehmima ebe kadum kuranga mo gendewi masakke puluge ramzi baskole abul qasim naisaburi rahimahullah ikayfanuge foy at-tanbih ala fadl ulum al-quran ge maakamuge machamuri irshad nuwata visnalum mifada namedde fawa me fotoga vidanwani qur'anuge ilmuge nuwata ulum al-quran ge emme sharafri ilmuge terega e baawalevunu tanaka maneki makka gato madina gato taif gato nuwata arafat gato baitul maqdis gato konta gato baawalevuni wa tartib ma nuzila bi makkah wal madina ga nuwata makka ga baawalevunu ayata nuwata baawalevunu surata waki kuraba tartib kurabuma wama nuzila bi makkah wa hukmuhu madani makkah ga bawale funu ekama ko e ay hukum korabani e madina ga bawale funu ayate gotuge maneki e ayatu ga ewani nuwata e ay mana korabani madina ga bawale funu ayata gotuge algon mewa kaya jehidi ma kudako olume arafant kuribaga dannawa algon menge ilum merin am gotegga mi qawaid tan kande elu bumuga ebbes wela fafawa emme warugada infahage ki ei hijurage kuriga baawale bunu komme ayate komme suraten ei makki suraten goto hijurage fahum baawale bunu komme ayate no ta suraten ei madani suraten goto e ay baawale bunu makka kamuga yes nuwata e ay baawale vuni ehm tanega kamuga vis sababaki e hukumta higamun dani komme gotega vis muslimun nabbaru libuma nulibuma nuwata islami dawlati mustaqil dawlati binahuma nuhuma demiluga hira farawge mancha kamuga wat ehme magun meden nabi wama nuzila bi makkah wa hukmuhu madani madina ga ayate ke hukum hingani kam makkah rasul sallallahu alaihi wasallam hijra fahuga misalaka sulh hudaybiyya nuwata makkah fatah pro da turfuluga nuwata hajjatul wada'uga makkah ya medwadagi gunnawani ko bahwale funo ayate hukum korweni madina ge ayate gotu wama nuzila bil madinati wa hukmuhu makki hame gota madina ga bahwale funo ayate kam ke hukum makki ayate gotuga hukum korani mane kiyege aspawa baskurta ka gudigi ilu brekanda aluwa fe hure bay baskurta ehna skuri ngon dennevi qaida ge dashunka mawanama hijra ge fahum baawale be evs ayate ge makki ayate kam ge nuwane ege aam hukumum balati kam mawanam ehna mas ega wahaka de kifa mawdu ge sababum ge makki ayate ge sifa e ayatan dibe ayate kamuga begento hemhiri ilumari qurba furi masaki hama wa nuzila bi makkah fi ahli al madina hame gota madina ga ahul welna behe gotu nuwat madina ga ahul welin ge tereya makkah ga baawale fun ayataka wa ma nuzila bil madinati fi ahli makkah hame gota makkah ga ahul welna behe gotu nuwat makkah ga ahul welin ge terega madina ga baawale fun ayataka
وما يشبه نزول المكي في المدني hame gota ayatoga ekbekkame muri ei makki ayatetto nota madani ayatetto ekala ayatabes ilum berin mani kada alwafa e ay vegendani makki ayatetto nota madani ayatekam goto hame gota e ganek kolwes wama nuzila bil juhfa hame gota juhfa ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadaagenne magumatiga e bay tandona go wama nuzila bi baitil maqdis hame gota israge datur fuluga baitul maqdis ga ekale gafana bawale makam gawis wama nuzila bil taif hame gota taif ga datur fuluga ekale gafana bawale makam gawis wama nuzila bil hudaybiyah debafne wadaagna sulh hudaybiyah ge hadisa e datur fuluga hudaybiyah ga tibbe kam gawis wama nuzila laylan mimes algon menge ilum beri aham bit pande bawa wama nuzila laylan regadu go utuga bawale muni kon ayat takita to ege mana denegatu mattaka ege hagigi maniya wasilu wele mattaka regadu bawale muni kon ayat takita wama nuzila naharan hame gota duwadu go utuga bawale muni kon ayat takito wama nuzila mas'an wama nuzila famdan hame gota eki ekachaka nuwata wakiwakim bawale vunu ayat ki ko batmane ki surat ke misalaka mibeni hisabe bawale vuni kontanega kinetto wakiwakim bawale vuni kon ayat ke to bay sura ngi ekko bawale vunu sura bay surat ki ege ibda nota bay ngay makka ga bawale fa ibda ayat madina ga bawale vun sura wal ayatul madaniyat min as-surah al-makkiyah kuringa gondenne fada makki surati ke terega himene madani ayat miwes hunne che manake surati ei makki ayat kam algon menna fenunu kam gaso elumeri kandalu ko afnis ega mane visnu e surat ke huriha ayat ki ei makki ayat ke faharuga ega terega madina ge dawruga nota madina ge dostoga bawale funu ayat sedal min agol men engeme bodo chiki kirit qur'an ki ibahale ko mon diego de tartib hui fatel nuka hame gota hamay lame neti ala leifawa nota atura leifawa surata ka ayat ke nuka ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hayat qurba ekale gfano hunnawagi ekale gfano sahabi be kanunna wahi liugo mongende be kanunna mi ay liuwa se mibeni suratege ebeni ayataka mibeni ayataka demeduga egota baya kurabani e tartibun order kurefawani ehgota kaddannawana ma ei ilahi tartib kurefume ehmege asfa jibril alayhi salam kumme ayat rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya genes debbawafa vidano debbawafa dannawa mi aye onnani mibeni suratege mibeni tanike noda mibeni hisabe em egota tartib korewmundi wal ayat al makkiyat fi surah al madaniyah kuninga gondenne fadan hamegota makki ayat madina bi suratoga wama umila min makkah ila al madina madina ya makkah gende unayat manaki bay riwayat toga sahabi bekalum wadagennevi khabaragi madina ya e aye bawale komga khabara egota wadagen fahurje kama bana misalaka nuwata mi madina makkah ya egota wadagen fahurje kama bana hame gota habush kare tibefne wadagen nawane habush kare furtama muslimun hijriya nikuti ema habush karage bekalum tibbawani mo bawale mo dia ayat tawge khabarage makkah habush karaya bekalum wadagen egota gende guni konkong ayat takitto habush karage tibbe bekalum wama nuzila mujmalan amad gurinne fadan eki ekachaka ekati ganda kanota eggote e surate gotuga bawale mun surataka wama nuzila mufassira nuwata kuru enge muntaki engawafa hamekani kankama ishara kurwafoni konkong ayat takiggato adi tafsir ko kankam bayan kurwafa misalaka gannawa kama vanama warta mudabih moge hukum tafsir ko bawale fa ibul nisa suratu hame gota
darani ge kanta mihaku mara kurimatla jehe hinduga darani liumuge muhimmu kama behe gutum aswa darani ga ay baqara suratul awwal men fenna giru qur'anuga onna emme digu ay em bay kan kan he tafsir qurayf anan ba kan kan hame kan ishara qurayf hore ekan kan bes be kan bayan qurfa wafa efo ga vidaloni wa makhtalafu fihi adin huriha kan kamega ikhtilaf wa kan kama فقال بعضهم مدني وبعضهم مكي بيكنوا مدني آية كما أدي أنا بيكنوا مكي آية كما بدار فاوا آية تكا فهذه مي مهم تنقل فهذه 25 وجها مي فانسويس قيت أو دم مي إشارة كرم دي قيت أبو الحسن نيسابوري بداروني أبو القاسم نيسابوري بداروني تمام ni bayan kori fansabis khanta fansabis sifa fansabis goy man lam ya'rifuha mi hakan nege na kid qur'an ga ayat taka meduga mi fansabis goy mi hakan nege na ma wa yumayyiz bainahuma ad ene ede meduga waki qur'an nege kama bana ma lam yahillahu an yatakallam fi kitabillahi ta'ala Allah ta'ala ge fota be mutum wa hakade ko mi ka huddegen nuwa maniki miummatu ilum verin kanda alubba foni kirit qur'anu dalilu tan naga istinbat qurum huddavegem bani nota kirit qur'anu ge hukum taka be budum wahakale kum huddavegem bani mi kankan ege mi hun ehembegen ilum verin kanda alubba fawa kankam ge terega himene kam ei mufassir kam ban qur'an tafsir qura ni he kam banawa emihaya makki surata madani surat adi algon demme ga ishara kuri kankama behego to ummat ge ilum beren dakkawa furi wahakataka egetere ittifaq wada gannawani konkon surat taka konkon ayat taka kama meduga ikhtilaf fawani konkon surat taka konkon ayat taka kama meduga mi kankan engifa eba onnenche ema gagandaka saada waraka masade algon menge algon me purimatiga ni mawdu abada bahkata ko megenda fotoge muallif rahimahullah hafidhahullah diwa jamaat rabwa fabe e kankam algon me poda gotaka ishara ko mengenda em dobe takhunne mi wara warugada faartake reeni famihiri rakka tirikamude e mi badanu menneti hame lame neti miha ko ene arai bas engage nota arabi bas bahun kiyade commerce university ko ena ilmu ngeli fawati nota commerce tanakun kiyade tanakun arai bas kiyawa fawati we arai bas ene engun ei evs halega kirit qur'an ege hukum taka ege mafhuma eggota bayan ko devene sawbennu ema mi qur'ana behe ilm nota ulumul qur'an ge teriyena badevi mi qur'ana behe gotun ilum berin yuwa khanda alwa fa mihira ilum tawge teriyene wasulo mafawga kirit qur'anu ene hukum nede hede en noje kama bana ma mi do gomenna fennane waragina mi hunna kimiyedo fatwa tadde mi waragina mi hunna kimiyedo hukumta bunade mondami mi zamanuga amdu kirit qur'anuge divehi tarjamae nuwata ingresi translation eba waraf fasiha algon menna hode efoga ege macha bina ko algon menge isnuma fikuru ege tereya lumaffoga dinuga hukumta bune ulmaki niharu amuka bakabaje khasako algon menge terega social media miha warugadeya feture mun nuwata amu mun dairuga migen kule Facebook eki account tawga nuniya WhatsApp ga nuni Viber ga nuni hembes wasilata meduriko mistonge terega ilum feturma komme mihapus ege haqiqatu ga ummatu ge ilum berin eya meduga vidan rifawani khasakum rabbaniya ilum berin vidan rifawani no sahabi bekanuna ummatu ge bodati ilum berin vidan rifawani kike to belu menneti qur'ana inkarako notere qur'anu ga hunna bay wahakataka nota hukum taka timage amil khiyala faadu pium kurimat koramu datan hade
لبدا خنّي كيرت قرآن ترجمة قرما كيرت قرآن معنى قرما كيرت قرآن تفسير قرما كي أي كورين أول دني فدان هم كي بفهم يوم ما تقعدوا مرين قرب مونجين ده بكمل نو كم ميها كو هذا كم ميها كو بندي إيش بتوعا وا إيشنو كيرت قرآن معنى قرما كويس أدي كيرت قرآن تفسير كو بيان كو دينو كويس كورين دني بي علوم تا لبيفهم قرما كي أي وارم مهم كمان ايرن حقيقي مفهوم غميستكنا هميكا بيان كدبه اما كيرت قرآن کے آیت کے معنی اہم بہت کرے غنیما ای دلیل نوکما بے فرائق واقع دکاول ای حجت نوکم تدن اہم بہت ترجمہ کرے غنیما ای اللہ سبحانہ و تعالی کے نوتا معنی ترجمہ کرے غنیما ای اللہ سبحانہ و تعالی کے کلام فرنو اہنما এই কুরআনকে আয়াতকে মফহুম কা মফানামা আদি এই আয়াতকে মানাগা উম্মতকে সদফরে বেকনু ಕಂಡಾಡುವಾ ಫವಾ ಕಂಡಾಡುವ ಕ ಮಫಾನ ಅಲ್ಗೊಮ್ಮೆನ್ನ ಎ ಬಹಿಂಗೆ ಅಮುಲ್ ವೆರಿನ್ನ ಎಕ್ ಎ ಎಂಗಿಯನ್ ದನಿ ಎ ಆಯತೆಗೆ ನುವತ ಎ ಆಯತೆಗೆ ಹುಕುಮಕಿ ನುವತ ಎ ಎಂಗೆ ಎಂಗೊಮಗೆ ಮಫಹೂಮಕಿ ಮೀಕ ಎಮ ಅಪ್ಪುಡ ಇರುಕೊಳಗೆ ತೆರೆಗ ಅಲ್ಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಅಲಾನ ನಮಾಜ್ ಹೋಗುದು ಕ್ಯಾರಿ ಬಂಬಾನ ನಿಮ್ಮೆ ಮಾದಿ ಫಸರ್ ಕಮ್ಮೆಟ್ ತೆರೆಗ ಅಲ್ಗೊಮ್ಮೆ ದರುಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಲಾನ kuna ordenne fadan kanda aluwa fawa sada bawatige nota sada mingadege terega mihimeneni ma nuzila bi makkah ga bawa refunu surat nota ayat ei yaqin kama akuga kande elegen engen huri ma nuzila bil madina ga bawa refunu kande elegen engen huri makhtulifa fihi e ayataka nota surat ka amelu ikhtilaf fawa जिम्मन वत्तर हतरो नत्तर के अलायात मक्की फी सूरत मदनी मदीना के सूरत का बावाले फुरी आयतों के तेरेगा मक्का का बावाले फुन आयत मदीना के सूरत को तो खंडा इलुंगरे अलुवा फवा सूरत के आयत की मदीना का आयत गिना हुरी थी ए नमस मक्का का बावाले फुनो बैन आय हुरी थी वे ए सूरत के एवहम का वैस दिलु मेरे कंडाड़ुवा हमें गोता मदीना के हुकुम हिंगा एकम को आम गोते के सूरत गई मक्की सूरत गोतु का नंदीफा वा सूरत का मानुजिला बि मक्का व हुकुमुहु मदनी और पूरी इशारा पूरी भाई नुकुदा तमिता पुरारो मदनी मानुजिला बि मक्का व हुकुमुहु मदनी ए मक्का का बाहर ने कम कुछ मदीना के सूरत गोतु का नोता आयत गोतु हुकुम पूरे मानुजिला बिल मदीना व हुकुमुहु मक्की हमें गोता मदीना का बावाले बुनो आय नोता सूरत है नमस एक हुकुम अलगोन में मिकुरनी ए मक्की सूरत गोतुगा ए हुकुम देने का तुम तका हमें गोता मा युशबिहु नुज़ुलुल मक्की फिल मदन मदीना का बावले मुन आयत एक वत्तर खंग एबोरी मक्की आयत का एहमी मा ए आमे दुलु में दक्का फवान हमें गोता मा युशबिहु नुज़ुलुल मदनी फिल मक्की हमें गोता मक्की सूरत का हुरी आयत को तेरेगा मदनी आयत का वत्तो सिफा हुरी आयत एवान को सिलुमरी बयान कुरबा मा उमिरा मिन मक्का इलल मदीना कुन दिन फदा मक्का मदीना गिंदे उन आय माने कि मक्का का बावाले बिगी एगे खबर मदीना गिंदे उन हमें बते एक अनेक को मदीना का बावाले उन आयत को तेरे मक्का ने खबर गिंदे उन आयत का रेगडा दुआनु का बावाले बुना माने रेगनु बावाले को आयत के तो हमें गोता दुआन बावाले बुने को आयत के तो मा नुजिला सैफन वमा नुजिला शिता हुनु मुसुमगा बावाले बुने को आयत के तो फिनी मुसुमगा बावाले बुने को आयत के तो मी ओगन में गिलु मरी वहां का दक्का अफ्रीका हुनु मुसुमगा आमो गोतेगा सऊदी अरबिया सरहद अन्नानी आमो गोतेगा demus come demus me geleterega adi kuda dos pade diye kam gaves am ko fini musuma huno musu jebe fon adosran kirit qur'anuga quraish surat Allah subhanahu wa ta'ala rihlat ash-shita'i was-sayf adaf fini musum gadatore huno musum gadatore emane ko ngonema huno musuma ka fini musuma am gote gannan ema e tene kon duwas warengato ya bawale funi ما نزل في الحضر وما نزل في السفر رسول صلى الله عليه وسلم قائم ونولكو مدينة نوت مكة
hunnoni ko bawale funi ko ngayta kitto no te kele fondo tur ko wadaga non ko bawale funi ko ngayta kitto miri mi mawduga ilumberin waga da ko afuri kankan alifa afaha qurba furu kan mi kankam ebe kadon mana jene gandom gende meme ma iradu korbiya puri ko reka gorgol men ituru nukuta taka ali arwala na insyaallah doa Allah subhanahu wa taala argon menna mi ilmu ngeni adi mi ilmu gesabun argon menna manfa min gor kurefum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.